Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan tutorial. U ovom tutorialu pričat ćemo o trikovima na Viberu. Neko od vas možda zna većinu tih stvari, neko ne zna. Hajde sada provedimo pa da vidimo šta vi znate, a šta ne od svih ovih trikova. Da počnemo od prvog trika. Prva stvar je kako da sakrijete informaciju kada ste vi bili na mreži. Znači dobro, ja ću šifru. Evo ovako. Znači prvo ćemo otvoriti Viber. Zatim možemo, samo sekund. Znači zatim ćemo ući sa strane i otvorit ćemo, znači ćemo, to jest podešavanja settings. Onda zatim moramo da uđemo u privatnost, privacy, i tu ćemo da isključimo share online status, znači to ćemo da isključimo. Isključite, onda druga stvar koju možete da uradite, znači da sakrijete, odnosno da ne šaljete seen status također, znači samo ga isključite da niko ne vidi kada ste vi sinovali, odnosno pročitali nečiju tuđu poruku. Zatim, šta je sljedeća stvar što možemo uraditi? Zatim sljedeća stvar je to da sakrijete svoju sliku od nepoznatih korisnika. Znači uđite na show your photo i samo štiklirajte to, znači da bude ovako, zato što nema potrebe da drugi korisnici vide vašu šifru koji vas ne znaju. I imate collect, analyze data, to obavezno deštiklirajte, onda opet uđite u Viber, samo sekundić, toga spustit ćemo opet tole na settings i opet smo tu. Onda možete, na primjer, ukloniti status kad koristite aplikaciju, u kom vremenskom periodu, znači to je također za sve korisnike dostupno i na iOS-u, sve ovo što ja pokazujem, naravno. I sada da vidimo još šta bih mogao da vam pokažem. Na primjer, možete staviti lozinku. Ako ne želite neko čita vaše poruke, možete da stavite Viber lozinku. Znači sam Messenger nema takvu opciju, ali ovaj Viber ima. I u bilo kom App Store-u možete ga instalirati za baš par minuta, ali veoma je korisno. Onda možete vratiti na početna podešavanja svoj Viber nalog. I to je nešto od glavnih trikova i naravno možete instalirati Viber na svoj računar, to ste verovatno u velikom broju svi znali. Hvala vam što ste pratili ovaj video tutorial, ja vam se zahvaljujem i ostanite uz moje druge video tutoriale. Prijetan dan.